Simna jubli shi ragyu ana shinya dagilo aza bisi bipagilo ikwane bisin shani simyalo kzimi akirtin vetakulim lozlo kimi kutomo ani banung ya media lo chosijamo banung ya kwampimi shimo ikem pututa kunga longobza simye alok zishibza ajibajik moitina hangi mugena chejagim tomane yonina jubiliza kidla pinshani simya kakamsik la bawiga dokshal na khsigwa jodogul hosin dajalo simi ampe hosin pungu jubilishma sagu zalaiga akamsik indagla gap namu simya qoshibza aizolono ampe hosin pungu December tsinglona chigi Reverend Shotono FD shake olokilna sasiku hono atu shobepani ana atu shetibo idehi aizdolo anya dit kausim na khigbe sergilo Ampere jubilishima saygı zalato vegeke. İtarasimye akoshino goma sagepi dişi kığı peki ve çoğunu. Simho President apurta khak tune shage ologlono. Kupzange ona September che khakhe khatone kinlo. DC chamber zamotlo. Ndomun no tsin aiztom na tsin kuse. Ke aiztom me hono kusiki kiklan tim tsinire. Kemun tomon ye panam kushiri ire. Lana kupzay simho president apurta khana aiztom vilo nong ye simho no ampake kupo kwagilo kishkim sangya ipkelo president executive council Dr. Vinto Nepkino aiztom ye simho kupolo plani ishtibe akinyo president simho no ndomon qawlo nong ye kishkim sangya ipkelo apu hokshana nyungye kupzaway teongno aiztom taige tim chopung panogolok sheslo ishtibibe ikemu lehi simho and angels lampim kona moy tipawolok mobze simho hono gokita kilo nong yekishkim sanya ipgela daga pokshana nyedim gesha nyungya qo hingna akchuna kupza khatawai ivekulono president simho hono ishaye simya khoshno kol penya simho ya adajto mo pevene gwa kemu nongno plomaya simho hoye hinala chosma deono putana kleno konshkena koho timkuno kuno no koha kilo o kma kan shangena lutu haktash beni ana simho etleno koel no kolo kipima ibza akapsatleni khave titkau putatam qoshu twegeke aiztom re tipolono hutono Jubil Kongera uno, Bossi Ribzam, December biti, Katonikin Kutulo, Simi, Christian Center Lona, Ampe Aka Jubilico, Lehi, Reverend Dr. John F. Anderson, Senior Pastor, Central Baptist Church, Minnesota, USA, Oveculo Anderson sponsor, Shikyu Church Law Senior Pastor na Iribza, Atukak Kishibza, Dishena, Jubilee. Ampe akena ake jubili kohobe pain jubili ake ho kobe getiu alogun kimtane pepkino simya jubili kohopini vai de onu kamtsa aizdolo ubza akhne pipen alovla inklopi kutugikyu sape peklai dishveki hu association kamtsalana aizdolo katonikin bungu October 4 tachi 4 tokle iribza akhamzu dolubza Dishana Sakipemi Timlobung Shoygana Lena Alovila Akhnebipe Akwakin Shi Dishi Alovila Inkula Titkau Katolinkina Bungu October Mkutoku Shirlo Kwahima Charishna Po Sentinel Simi Kusubz Lena Kuhai Tipaulono Hatakino Simye Ampe Akenam Kupunye Akoshipz Dishano, kuhoni, ishtibi haktashe. Ikehu, ishi ampe akenam kupung kuhankyu shakchila, simna bisuju pipeju agyu zalo, inebin shagiye. Ima ampe akhe kuhakila simye kuhapini vae, aizdolobza akirin shilo, ipi kıtığıbzı kımtın eğipu aizdolona akirin doloy. Maşa diye simye kişkyu ola onu kuhapini vega. Kishki olano sim yal hozla pini webka. Sim pelot palaki kam suj penjan. Ipu
simye kukuma ho shinge ono ampe akhi numku puye lakishi kohoni ipkuye masha te kileno kohokuno alholau kukuma tulnanga kuna sese shinno kohokuno alholau kukuma tulnanga sim khopelo tipo kumsu penshan simiti awulan pemsha kho ashlan pemsha kho lotslo shibze nona chipu itani nona chipu kuma itani po chilona inyana pula kemi sakrzkelo ku remu ovekilo jeshwage dotsinla akan lotslo kyo agtono to khono alozla khnashibebze Israel mkho aynagami awloke tipo leonie timi hasaktal ki sasuwekemu Bidalauno aynagamna Israel mi autom shirk tiptiveze. Kete ukşe ptivekapi pörgela sakpeo akanna akhnash vekivechono Israel mi autom shirk tiptivage. Çoğu ovekü ampiaka jubil tikav sim givimi alo kısmi askek timi loslogimi dimgolo sim jayashi çekimi kutom akha vacho. İşi ampe akan mkopun jibla sim mga pshini pi ovekilo no tipo hatape pancho. Te ono kile hena sim mga pshinanga. Ampem ko no ne tipze sab devaye, kuhub devaye, mijeb devaye, ovecho no simi kivimi kısami, alo kıtsimi, akiritimi, pahalu no sakyo. Sim mga pukumo, ovecho no sarno sakyo. Ampem shagyo kopelno. Lotslogi tipo vetalubze, işi amberkanım kupungu jibili. Sim mrapu hokol penshan ikatono ishiri kuhop savekpu itari simya mramo wakepi pilnosage ishik tolo simya mramo tono ushe sim hoho kukami hoho skk maya ko jella gubogyu hekhikyu amqoshgyu kjetakyu kukhogmo gidimogyu nyungno shol sugan tono dia amga boshana dia mramo gyu sholan tono Deone pa kikmela jubil vechono alhovilo pilono khawakelo kukumha simye amperkenum bukumu jubila kukuma oshilke ipin tono itagi ampem shaki khovecho gogo bidemje depu sim mrapu kumoshil no sake sim gamtsna alo kutshi hipokum subza ampe akanum kupumu jubili kupolo chosul penke hipoy konepes bilani jilvekimi Gımtsı khlok malpeni hiye kuno qao sapungu lage bikyukma ikemu simnal hozla achipu shilpenge atsaipa pesi ikone bislani